Bu rayonunda oldu, Державный районunda oldu, Müslim rayonunda oldu. Bu da iki случай oldu. И мы на согласии Залесный, Зеленодольский районда, Большой Ключта, Залесный регион агрофирмада. Bütün köklerini kırıp sıvırıp yandılar. Бик олы экономический ущерб келе, ben bu sayıda 4 milyon yarımga bastı. Bu anıkı bik köpkene şimdi şuna göre takdim eterilen kuşçuluk firmanın müdürlerine kuşlarını открытый жерлерде tutmaska. Mene mında kuşatları o kadar slaytlarda var. Bu sayıda prямо открытый не bilengene, setka bilengene tiresini olgan dilde kuşlarını metesken bolganlar. Перья взъерошенные, наши признаклары var. Ülkelerin tarafları, talabiyatı üstünde prизнаклары var. Mene slaytlarda yazıp көрсөтүлгөн. Авылларда bütün halka takdim eterilik şulay bolgan bitken kozlarını tutуп турмаска koruyanken уже suya başlar gerek. Потому что bir kelip başlansa, уже bolgan kışlarında yo'qottirga mümkün bolar. Saydagıdan birinci kende 150 baş gaz ülgen, ikinci kende 450 baş gaz ülgen. Прямо моментально mümkün tutarlar. Mesela bu arayında hayırlı hadiyetisine atılır boz kazıp, bozlar altında bozlarına tiyet, şunda yandırdılar. Onlar mülkler koydular. Nasıl Dusay'ınki? Dusay'ga bizden yerlerde varlardı buluşurlar. Sonra iten gidiyden hiç gidiyor alsa, mana Dusay'da şu asılki teritoriyada onların yaparlarından. Şunda başında sığdılar, mülkler, bütün bulgan kiyimlerini şunda kaldırıp yandırdılar. Bizlerin bulgan kiyimlerin dezenfeksiyonu yasap, yerin onda hiç yüzeyine koydular. Bir suçki şunda bulup işlerler. Konkretno nindi nasıl kati, şuna onda kanda başlanan şuna firma hocalık taşlar da var. Birinciden ayttıklarında прививка yaptıra gerek bütün bulgan работникlarga. İkinciden maskalar giyipere gerek şu koronavirüsün. Rüstem olaysa sina da bu. Koronavirüs'ta bulgan gerek. Bala çakalarını şu dinler yanına vermesi gerek. И урам кашармас керек. Только закрыто содержание птиц. Нашел основной требования. Шулар хатада гана болгат. Суга чыгарга тийиштүү, урам берге. Урамда казлар, үрдәкләр булырга тийиштүү. Ишекләр япкан, терезләр япканларга тийиш. Кушлар килмәстән теге пугаллар коярга була, трещоткалар коярга була, чтобы. Ай. Шундый тәкъдимнәр. Районда күп кенә ни? Анын мыйша харакет барады битинен. Шуңа көрө эң крупный шунда битады. Андан тышкары менен крупный кушлар бар шогулланышчылар. Анда да бүтүнүсү да белгилүү битинен. Шуңа көрө бигебе сыдам моторуна кирип кетти. Шулай булган бир жокка чыгара көрмөгөн өзүнүн алып барган бизнесин. Шуңа көрө сакладык. Атамды кабат чакырып кисетип коет деген башка нейли ойнан ашу жабып, контакт кылмаска тийиш, өзүгөз вакцинация жасарга тийиш буласың. Нашуну тәэмин этесиң. Шул турдасы бар. Кышларны аппаткасы обязательно карантинга коярга керек, bir общий складга кушмаска керек. И кышлар биткенден соң, суюлгандан соң полностью помещенияларын дезинфекция жасап чыгарга керек, 30% горячим раствором каустика. Утура турган жерлери болсо, аларны не билен, изис билен 2 кат бояп чыгарга керек. Шундый тәкъдимнәр. Siz tamam bir karar verip şey yapız. Kuşlar bilen şükürlenebilin, özellikle konfet onlar rekomendasyonlarını verir. Да, bütün hadiyeçilerde bulduk şimdi. Başında kadros biz bildik özgünlerden. Şu avuldaki kişilerge kadar alarga yetkizesi gerek. O başları sizge yer. Потому что avullarda kadınlar geriler. Kınada kuvra kuşlar bizden alarga da yetkirgilerimiz. Agar da karantin koysalar, в течение 6 месяцев у хозяйства уже булмаска тиеш кышлар. Шулай болайбы? Да.